Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagariku, amada kelidusa. Pagariku atamnya kapamaganta. Pagariku amya kasuruyan. Pagariku amya kapaginam sa pakabarg. Pagariku amya kan zina. Pagariku amya kabunuh si amanan nyawa. Pagariku amya kapanakuto si ko Allah. Pamakin gangay ni ka mapiinya tutul si irka pagariku. Tutul ay pagkapi aginawang ka. Tutul amanan yan namiyali Allah ta'ala sa Quran yan nagumyali Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko amanan yan na hadith yan. So Allah ta'ala pitero iyan pagari ko na pamakinagang ka. So Allah na pitero iyan ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Pagariku, amya kan dusa. O pamakudad na katawan ka ayat na inunta nagibu na mata na makapya ginawang ka. So Allah na pitero iyan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Teruang kahay Muhammad ay mga ori panaknam niya kapamagilang. Tunam niya kapamagilang, niya kang galabak sa mga dusa. Anto ni nga raya na dusa, apiyan tunan adusa. Piti barangan adusa, saradi kaong kapantagan na kapatay makatubat kasi ko Allah. La taqnatu min rahmatillah. Di kanob kaday sa panginam kulim mo Allah. Ito na sabab. Ngayon to. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mata-mataan na su Allah ni prilen sulang wan udusa. Mata-mataan na su Allah ni prilen sulang wan udusa. Innahu huwal ghafurur rahim. Mata-mataan na su Allah naskaniyan na mananya na paririla. Mata-mataan na su Allah na paririla. Naguskanyan na mananya na masaling gagawin man na makalimun. Pagariku, miyakang galabak ka sa dusa. Pagariku, miyak ang galbak kasi man na niyan, na miyak ka na dusa. Na man na nagguraw kang kauto ko Allah, man na pamang niyang utarila ko Allah, kamataan na so Allah na pila ang kaniyan. Asarang butito ka betul baci ko Allah. Surah sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan. Apian utulu pitero Allah Ta'ala sa hadithul qudsi, atigo Allah Ta'ala. Ya ibn Adam, law balagat dunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Haimbo at ano Adam atigo Allah. O pamako minisampay sudusang kasi ko emanan yan na langit. Minisampay ko emanan paganilapi sa langit. Sumastaghfartani ure na memang ni karakan saril atigo Allah. Mitubat karakan, mimbaling ang karak na tigo Allah. Ghafartu laka wala ubali. Naman na niya na prilang ko sa katigo Allah. Na diyakad na tigo Allah. Tala man na pagkalipatan ko na tigo Allah. Yung utaman na niya na mga dusa nga. Adirun sa lakaw naging utang mga dusa nga nakanabumatag pakalipatan ng Allah asimbiyan to Allah Ta'ala sa amanan niyan na mga balas adatad kalaging utaman ng mga dusa nga. Napitero Allah Ta'ala sa Quran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sad natigo Allah Ta'ala sa tawbat. Namantaba, sad natigo Allah Ta'ala sa tawbat. Wa aman na marati ako Allah na wa amila amalan salihan ng galabag sa galabag amapya. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat tasiran manatigo Allah susimbiyan Allah Ta'ala sa mga dusairan. Tunay simbiyan Allah Ta'ala. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Siran manatigo Allah susimbiyan nami sa mga dusairan sa mana niya na paglin mana niya na mga balas. Wa kana Allahu ghafurur rahima na mataan na su Allah na sa kanya na paririla nag-uiman na masaling gagaw. Naging mga urip ng Allah, balingan tanong si ko Allah, kakalukalu na malakat katanog yan kay manatibo Allah Ta'ala. Kay nung tanong man naman natitibo Allah, anong tanong pa kasagadi Allah Ta'ala sa litera mga tiuba na mga tapang na mga balawla, nakalukalu akin na makapamang ni tanong sarila ko Allah. Tigo Allah Ta'ala, ba'ad a'udhu billahi minasyaitanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Miya payagatigo Allah Ta'ala so kasi emana niya na kabinasan kuliw alupa. Nagusi emana niya na kaludan. Emana liyaw kaludan. Misarub si ko emana miyang galabo ko mga tao. Yang kay mga virus, mga spaniyakit. Law na tiyo ba pa kumaraktan na misabab po to ko emana niya na miyang galabaktan ang mga manusia. Antano kataami sa pinggalabaktan na dusa.
la'allahum yarji'un na kalu-kalu ati ku Allah na basiran bamang ni ku Allah kalu-kalu basiran balingan ng ku Allah namang ni sira lira si Allah subhanahu wa ta'ala na ginan mga ulit Allah pakadakal tano siya man nanya nakatubat kapag istighfar kalu-kalu na rin tano Allah na malakatak tano yun kay man natib Allah subhanahu wa ta'ala panul ko sa salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.